na erekanan wodi free emfinfin mantam so de aba ya pani ya friend professor Amu Amensa wano krampo no Samuel eka ne hodifo Samuel wasi oman no yesuban a enye eno nti ana Ghana ye bia adwuma nne adechi ya na agu ye de mo nkyeremu obrɛwo na afa ya bohwi ni akwa alata Nigeria North Eastern Nigeria enkrofo na san ka mo ho Boko Haram fo akrabrifo no wanya ka ho akotechi na wedi ankwada ntata fefe wa akra a wo mo suku mu wo ma akwache makomako aduonum 50 ye de mo nkomo ebrɛwo abusia ene de one man show na so still men at work on Sunday medinde oduma nkomachi ame obrempon na kwaku ampoma na asafo kantanka dawroma ene ode nam Facebook ne so kama ukodu MC Ara TV no so no azuka bema papa toast mo ene Facebook ne so wonya me hweme sa no sa ma ya bra ba hweme ni wonya me ma ho ofe afei yenshan komono ase emfa emawo na asembiasi na maritime for womo rescue coordination center wo Abidjan ana ankrofobia fa ho nketen no mo nko na boga na afo na so tre ha say hey mo hwe yo na ye hwe ye coordinate ne so no maritime operation center ho no mo ho no vessel bi an number no empty Captain Felix also one day can say was say enipa bi woman nam about nautical mile south of the Tama Harbor at the time. Woman nam ho enam eshanshama no ho tanker ship bi woman nam ho say woman ni chira hiu eno am de be pie Tama enti perfo hwa na woman nche won ye kwahwe ya say woman free ayo Belgium and woman nam ship we free Belgium edi crude oil edi nemwa edi batema ho en wo nam ho nkakra en wo de ababedu abusia join your Facebook no so wo mo na teta ho se nkotra teta dan ho no ena maritime for ne Ghana Navy for rescue operation team no woni agbawura ho akwaje sa nipa nso nyina na ne wo mu nie wo mo operation team no akwaye no tie we Ghana Navy ship GNS achimota de no na pani odanim ya friend commander Ismail Kofi Kwanza wono na okọ intercept ya ko secure sa tanka yi ewo pone so wo mo kwaje sa nipa na agba na adwo no nso no mo nim sa ade asentinya de aye behu won na nso wo mu hu no mo nam radar ne ho ba bia anko ne wo no en wo mu hu se nkrofo bi nam ho we unusual enya kotre eno nso enya tafre wo mo to kan wo mo se mamu nkuya yo ne ye nipa enaja wo mo chi wo mboko ko na nkasa de every Abidjan ena etutu fa mu ade beduru ya wo mo Ghana Navy for etimi achi won santin kan krofo no wo mo ye stowaway na so stowaway na ye stop ama Ghana for etimi achi won wa ha ye mo Navy for na ba so se ni aka bia wo mo process won na asembra no se ne wo mo kwhye ne ye do mo ko mu nchi a ye do mo ko mu nchi boko eno ye semo a epia free mu aba Ghana Navy for ese ye mfa nto o manfo ne nyina anim afa ye ngura mu ewo adesua ene eho enkomobo enso emu na one more ewo titru pa baby a one more cocoa growing communities ya twahia ewo titru pa atoya mantam ana atoya natifi ade ba santemantam mu se bia free nyina hini ho ade wurawura mu ade akodu bibia ni ade ba be wuru de sanda no ho kra ade kofa se hwi so ene se hwi akontomra ene nasefo ho nyina saafo ho no abusia pa ni ko he cocoa de wo mu dua pa nanso womo chese sukusu won botam ho no womo nye teacher ni wine kra e ma na ma kire wine ade enkoda na de enu nti womo nam ya ma ne boni osmanfo kwa me owusu womo nam ne so toto de asra ban se we di asem we di anu odem pa enu nti e ba ya anka ban wo mra mu bi pa na PTA chairman ya won fafra mu ho ya friend se ono wo sukusu no ho no wo ba ko ho na eye panipa oda eye emie so basic school no so cry was mfimfin ho kete boy electoral area was a Rio municipality was some near Casadi free and a PTA chairman or that's some potem ho near friend Adam Garba or Frey a man boni Osman for kwam yosu and walk at and say asem we pound there just some of the first one passo now when the million for how na do so take Ghana Education Service from penny for to say
yenya church for ha teacher for no so bi tifie be 7,000 atifie one bro 7,000 po na no kra mo bi reporter here am so am for 7,000 nipa 40,000 one close porter na ka porter ne boy one mo na akoso a one so mo kwa akoye so kra mo so be fa 7,000 pe ento ande wa ka cha ban fa teacher for no bi mra wo Nyama bebre koso school mu ehia yen bebre ya dikan abesima yen no ya guso communal labor bobo modern die na so nkonja nurse school mu ye will be there ba kg 1 2 eni nkonya na school no so asho to bebre ya da no nya na e di ye no windows ni ade atutu workshop kura de frama abefa chance ya wo so nyina egufo ya ban no mu a so beboa ye ne afei ne edi won so ye hia teacher JSS any primary school ni nyina ye kambo mo 3 teachers na ye kuta ema adesua no enkoso ama ye community na nkasa no tie ya fa 2 teachers aye tu ya omoka ansa na ebinum so ato omo wase ho a omo bo adwumadie no ti ye hia za ban emfa ne ho nji mo ye si teachers quarters a teachers ba ha omo ni problem efa edan anso aban no oposu omba na teachers no omasa ye kantan cross we ya o se o yare no okọ we ya o se okoto na di kire so no okọ nti se aban be boa ye teachers na ka ye ne beje ho pa we nkane kase ye kra na de wo mo ahyada toto omboto masi na yesi ho se teacher ni obeba no wo benya ba bi atena na watimi atena mo mana de ama ho no nya de a wo munya bio na we kra de nkane se ho enti Adam Garba no PTA chairman wo wie ye no asma kwa me so amana nso ho a ogbo wura community num ene wonu mu a e wakata boy electoral area ho titru pa ne emi so e ko bon komo e mo busa am say minti mo so kra no mo ha no ene na PTA chairman akan ana spoke inside kifo no jale ba kra ye nyeje fo mo ncho ma de nti aba mo ye nyeje fo e se no a mo wa ye na se ho kire pa teacher fo no mi SMC chairman ye here o school mu apa ni teachers semone de ye hu de be campo na ye school dan no so so apa ye ni boafo bia oboboa anye ye rampo teachers for mo boa ye kakra na school no nko so a ka boboa ye ewo ejumadi a ye di no a because bibia ye wo da wa hanu light ni dan teachers for bedem ni e wa ha munji hwi en fro mo nti mumwa ensu yenya teachers na yenkyere nkola no ade eni teacher for nkola no so doso mu fira chirichiri na eba betimi anantia beduru na teacher ni ni ho betena ho san no wasan akọ yesra aban no so mo ye ne teacher for aban wasumwa we o tia me ani masamka o se na wasumwa aban wo mo wo emi so basic school ai wo kata boy lecture area so we also asem ne yeken wo mo se every primary course JSS teacher for 3 and ho fa teacher for ni bibira won na wa mo nkyira de ne ho we ne ayama ne boni osman for kwame wusu wo sesa e de bira yen e wo e ho no mo a ya bom kama e de ama wa fe ne nkyire mu e wo tano na nafo emensene mu na yen ko bon komo ne bi ho e no e wo ahafomantam mu na e ho e na ajuma pambo mo wo mu nyina tete fa so ko ho na wo mu koduru ho no wo wura bechem se wo firi bechem kran sa wadu sunyan na fe wo tete afam wo ho na akofia pre na de awuro ma fa brekum kwan no so na bibia ya fine na onu omo kasa epeni a wa kasa wona ye Tano South municipal chief executive officer I friend so nyamfo Emmanuel Kwame Frempong wa se animanimu ye se 24 hour economy market no a wa mugusu a wa mu ye se ne be ya betimi aboa ne ye didwa 24/7 ni nyina no bechemfo enche kra mu benyamo de na inya ti are say RCC aboa aye contract no e ama ye ama ya kwa akosen sign contract no ayi ama me no ka say eye Tano South contract be say ama ye fe no delivery only ba be yi gwa no e di ama ye na according to consultants no ama ya ye technical handover ye di ama contractor no we see gwa no owo the change Tuesdays market na ansa no gwa be tin akoso no e nam say e gwa na existing market nti no e say gwa before ho no bitimi ye mo firi ho na e den ko pe we fofo e ko tena nti ne na no ani gwa no fo nyina ahia busu a yebi ho enkomo a yehwe kwan papa a yebetimi afaso a yebetimi ayesa bi ama no agi edise mu ka say bebi adru sesi ane say bebi ayi dwonfo ma no agi omo akotena ama contractor no abehye ne bi ase na 24 hour economy ahye ase we onyanfo Emmanuel Frempong wono na ka say no woni amane boni ebenezo usu ansa na boss ha enkomo yi ni nyina mu no wosan de kakra ka ho challenges a wo mu face
Ewo enema ezekuru so egitum ema yedekopie General Assembly ema General Assembly egitum. Ohwe saa nema yedekopie General Assembly na ade ba ko pa mbetuna adanyu so edi nya anas ha me pa eyi inibone ton eni inibone a yeyisu ewo etan south ha. Ohwe a itumi bebi na de mo akose inibone ni ha adwene pa ama maburu no daachin tochima ejari ade ba ko ha me pa ama museke hia ayi meeting bebrebe ama police for akọ rounds I more a lot of suits at chichichi or more money no more to many baby na then so still mabuno egusua or more one we onimnyam for Emmanuel Frempong ya wono aban crash penny a wo Tano South mensine no emo ewo ahafo region ewo ene obutuo woni amane boni Ebenezer owusu ansa ene boss a enkomoyi afeyemfie ne nkyemu ewo asantemantamu ba bia Kojo International Immigration Officer no wo adum na say wo hwe live ewo ho no afeyemfa nti ho na yenwura wo ho na yemfa nkomo ne bi mfiri ho mra ne yepie mu asante achim north ho no eho efiri ayi bompata adi wura mu asankare etete fam wo wa utimi wura mu ana afo dia besi konongo na bibia tumi ayo fine eho ende akwa gina na adehye wo ho na no ba ba edu ko ho ena wo mo de bi tu na nem no amse no kura pa na se sabre ya wo mo mra se bedwani wo mo ache no wa Amsterdam wo mo wura ho pa o na eno wo kire se ade a eha wo mo pa e wo mpatam ho no se abaya amamu a ebe ha adwene pa titru pa ne wo mo akwan nye na wo mo ka kire aban se abaya amam na abaya amaye ne yaso mo ye anase wo ye ede ma wo mo aban ne wo ho a na wo mo atoa no e wo nkrama mu na ne nyina gina ko ye frɛ ho se behwe e ho na ba wa be du ko ya wone wo mo di nkomo ene wo mo kyerɛkyerɛ wo mo challenges wo hawa wo mo famu e wo mpatam ho no wo mo kyerɛ nyina mu akyerɛ ne sei ya hano eniema etosi ase ye hia pa bitse ensuo se pomani nyina ye pipe ye ba akopɛ enti ensuo ho asɛm ɛɛkyen wa ha pa ɛna ase nso bitse market no ne eniema bebre wo hano mu a se kuro mu de no kura nyame ni ama ɛha no etosi pa ye ɛha wetimi de ba ne se ewo mu a etimi sɛi na ɛsɛi a nam sɛ ba akopɛ ni nti no ebi ni baabi biem ti gye sensu a dafom eno so so kora no esan say je yenya pipe ni nti ase ho no ye ni hwe down ho saa nti no ho na saa ba ne saa this yekọ na bi kora be kwa akosa na ho no bi kora saa atema we ni besa ne nsu nso kora awe be kwa akosa na ho no ni kyese me ye ho kire ye pa because sensu ni ye ba ko nti ese ya na kyese ye ho akire ye pa ni yenya ba bia yekọ edi ka ye ni nsu aban bo aye bia cha ye pe se ye nsu nyina kore nyina ye nsu ye ba ko ye tesoro nyina di sie sane ko ase ha yakwa ko bunsu esa ma ye brindinga baba dum ye dia ye do bia ba kan wei amanfo a ewo behwe ewo asante mantamu asante achim north mansini mu ba bia wo mo ampi wakodi nsenseme ewo Amsterdam no ene wo manfo sufra se nsuo ho asam ne akwan ene akwan ne de nkaye kakra na emmom nkane ansam ne nsuo ho asam eny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 e enti aban mra wo momoa wo mne ba wa bedu ene bo nkomo no afeyemfie ne nkyire mu ewo emfimfim mantamu na yeko emfimfim mantamu de na prophet Messiah mensa wo mu nyina agina mu ho dendenden a wo ma kase na bomu live ya wo ma bie mu mamanfo na wo ne nyina etie bie enti yakwa akogina mu na ereka nan ene watoto amane ye wa hai wo se papa yi ye fra no professor Amoa mensa Samuel eka ne din ho wono na eka sei wo kire se Ghana ha senti a obi bia adwuma na odi adwuma na hye ne nua Ghana ni nsa Ghana ni beye ni yie na wanya so mfaso no da bi o wode masa esa nyame dia nyam sika enti esa ya mfa ne ho etu aban ho etu aduam sankwa ene wo Ghana fo bi no mutirim eno enti eni be ba ho so no na adwuma no na agu na asai na esa nse suban fun sabe ewo ye tirimu a yenya esa suban no na ye mfa dwempa emfa nya adwuma emfa ma wo man no ni ankrankra nyuma ko a wo mbebie ni ntino erinti no man no ye tie ABCD mu ye ntondi otu yefo ye nsesa ye suban
awade adwuma na ye ne hu na wie po ansana ezo nwa ache subana awade edi ye adwuma oyekor ina efi so insie a awade edi ye adwuma no so yekor attitude skill ina knowledge imu de abrofo no won was the from adisuo the margin no oboa nipa no na disua na mo pedo ye nti wodi ye nsofepo nti nsofe no mu wo hwe attitude wa hwe wo skill no wa hwe nyimdi so a iwo hu se de me ye meyi wa nkofo be ye adwuma wo sika na wodi be sha ase ne pe na na dwuna bande ada mmeye na chede sika bebe nti opedo me nkofo hu de nusu osebi nti sika na wodi ba be ye adwuma na da kotoka anado da ka ye bibia nkofo bo hu no watu ni din de ono so osebi the margin no ha nkofo adwe no nti oye attitudinal deficiency nti iye ni adiso yiba ona me ye be yin esada cheche woni nti wadwuni mpo mba be de sika ezri ye adwuma fa wonsaka ina efi so sika na ezri ye adwuma no de mfa so fi hu bai e de bible chen ne de nyame ma achezi oye talent no ina mfa so na ohwehwe fi hu nti de me nyame ni na bo na o ma me ye hu de na mfe adwuma ni sika no ya kesida mfa so we Professor Samuel Mensa Amwa ena wakasa ye na we no na ye dwumadie bi workshop a wo mo ye dia ma foforo bi a e won fifi mantamu na no na ye scientific animation without borders for corporate and students ena wo mo di dia wo mo di ato so ena say building your business from local manufacturers to global marketers. Yeah, adwuma no e dey free Ghana he ya na e dey akoma wonu mo a te se me wofa mo e wo America no wanya bia to na wiase nyina so etimi anya bie eno ho adwuma eno wo kasa awase no na wonu mo a edi so adwuma die yi pani ba ko no aka ho e Dr. Francis Yayira Safe no wono so bo moden echeche nsemu chire echere ya mane boni Erica nine na me san adwuma no tete obo papa wo mbebu wona brabo oye fashion nkotin wona woni edziban wona waye auto waye cars na azi obo ma amane chiche no so oma ozimu bi musu ehu de oma ankwanku ni aso otum wonya self fulfillment wo nzama wo ye no ho na won so otum so wo trainer fofo ankwanku ni awo gbe wona adwuma so che de amane chiche no so arokwa kan amabe na bi na henso etumi ejina enye amana fofo enwezi nketunzi wo jumeza warrior ntino anke de bia eba kanza mefi China eba kanza mefi US ana Italy na imomi yanso de Ghana fun eboti ayenza ma high the fashion products jacket am say eboti ya pembi na ya zamna aman ado na won so etumi enye nfa so dam no so bobua ma yene ketunzi na amana fofo no so ashama we Mame Francis Yayira Safe no now I can facilitators no a workshop na se no one okro ya lecture e university Cape Coast Technical University Department of Fashion one also this and same way true dey na one more ekwaji dwumade ho ntete no one so ne amane boni Erica nine one mo kire omusu ehun sei anything with the there telling there ebeye baby another ebeye baby man you people no matter the nice and sometimes telling to help you and is how you partnership how you collaborate how to create job and so on so much matter there telling you though but then the any organizations or papa obobo madam telling you na you as they see so this one dream there was there you know but I very wrong I was over there building you have to build yourself yes because even the you are going to help each other it's not just one way so you know everyone so everything you do so that you help each other you support each other so that life will be simple and easy for you too. So that life will be simple and easy for you. Sebaya brabona beya miracle edi ama wo wonu mu a ekwaje santete ebi afutuo amane boy Erica nine e na different fin mantemu ede ebre yen abusia ni nyina no na me kai wo na me busa wo twiri wo sen anapa no de se wo twiye ana wo de nsuo nanga wanum twiri de wo twiye na you so den de twi wo se no se wan fa Pepsodent ya mpacho tumirika ensuo atode ye na enso shop na wo janche ne so no wontum mu kona kwaji Pepsodent cavity fighter ni bi to sisi a ye na hodo bebre ye 175 gram no family pack 120 gram ejakwa pack 65 grams and 12 grams ashe no ni epese boto bia nya bito eno nti bowura mu na kwaji odi esisi a na fa twiri wo se anopa ne anwumre eno nti ne esi do the two before you go to bed tonight send ebe ya moamoa ye didi wo se ase ese wo se no ye betimi atuo mu nyina se sanse wo se de bia ehun ehia Pepsodent de eye correct pa midimafo aba center Dr. Time da so say men kan kire na te ho ase yade bia ehinta woni paduanum efri wutri nua no di besi wo bawura no se wo pe babio betimi atu ase correct e de ama wo a eye midimafo eba center ai ono no wode bread time
ede to yade so na bre ne beso no nso obetu yade na se kama a ekwa emba bio medimafo eba center so ye na me kamfo de ama we me pa cho de ne yanwodwe diabetes ukotodwe uchepe ukotrojo na akonkyere me pa cho de na hypertension kidney anase kidney failure wo de na eya wo na emma eno nti ya bomu suje tresie ena no ye ka kire obi se diff mothers day wie na wonyem ya asem ato no wono okọ medimafo we sa bre no na ye boso me pepepe sese wanyem medimafo ba center de ye no tatase pasho na waje odi na akọ baby eno nti ka ho bra kro kumasi abu akwa agogo baby aban suku ni wono ye na ye ni omna di hwedim da fefe no ye ne ya bowura mu ho ye behwe wo ena se nkran ye ya so na wa pokwa se mayira ewo ne ebutuo me ba cho modern abra na ye hwe kama pa enso ewo eho enomo mesrawo se wo person ne yen ebo nkomo a je numbers ne sesi a na afre yen 0244 774 282 0244 774 282 na fe oni ye abon komo na say 0500 727215 0500 727215 na oni ye etime akasa e wasa kwan no eso me pa chotie se okọ na ya malaria ye betime aka kire se we die malaria na mu maduru a esafata wo esa wonom no ya tro ho TIME eye habamu no green sa ene ya tro ho ene ye de time na tum time herbal mixture pebito na mu apa medionu ado no kredi na nyamesuro na me kan fodi ama wo time herbal mixture pebito na bebu apa wapaso na ya me pa cho uchepe o de no kra kwa se aduane si wa wintimi ntibi ni wa ba akon homa na wintimi ni die oh for the where for the how what are you talking compare time herbal mixture ni bito na bebu apa na emo msha nso enya mapemfo ba wa makoda ni fo na akoda wonya mfinsi adum yenu obi aka bia no mbia eye yie enya na pharmacy ni herbal shops nyina mu wo pedodo na wonso atu aton age number si taw 0244 417 669 0244 417 669 na fe onimpani abonkomo yebeje so na ne wo hia bia no ye de abro na bibia etime akonkan afe ye de nsem ne kwa akowie ewo alata Nigeria memo sabre ya ye kasa yai empanifo akire se enkwada ya enya efiti be se mfie mienu ede ko mfie num na we ukochi akwada we wo de ne kwan oh sabe ba di fo we nu abechene sa wo de ne kwa wo de ne kwa ye den no no kwa ma ho ato ena Boko Haram fo yi wo mo di tuo be hwe tuo kita kwa brane AK47 ene kita no a wo mo de akwacheche nkwada ma akoma kwadio num 50 wo mo nyina age no from 2 to 5 years 2 to 5 years nko a wo schools ma akoma yensem North Eastern Nigeria wasam ne yake amate say wonu ma won fafram wo nyina no wo nyina obi akoma hyehye no na baby asemi si pan baby efre wo musa kroba akwa wo Bono State emfinfin ho wo mo kodi se nyam bransam yi na nia obi a oka kire ne se wo mo baaye no no mo kitakita tuo ni akode aso mo kwa be ma wo wo mo kitakita eniema ne bi dia hyeso manim hu wo be chichi nkwada nyina de won koye na o kire se wo mo baaye no oma ni basis medua sampo wo be se sankwada nyina onipo ne ka se e friend buba wono na ne ye kasa ya wo kire se wono akasa kora ne ba eka ho bia wo mo ache no eno ntimi ne wo kasa headmaster ya oda Musa Central Primary School ano ye friend Abdu Dunama wo de atudwa che se we no kro wo mo ba ye no o ba tutuo wono nko ne suku mu ho nko a o mo fa nkoda ma akoma kwadua san 934 ene won fa won ko ya nazire fo nko a ene won se won de won ko ye se se awofo ene won mo atimpotem wo nyina no won mo nsuru guje mu a se se won mo toto edesida senator Ali Indumi se ona Bono South senator wo ho wonya biribi anya sade a Boko Haram fo no wo mo ya adwo mo nkwa nyina e de afiri wo mo ensem we so e na ye gina na kase no ne e de bre wo a Pepsodent ebo ye chidom ma yetimi so mo kama midimafo eba center so bo ayen e ma bibia kon kan na tam heba mixture so kan ye ho no ye de ne nyina esie me ba chotie ebra ne ye teso Sompa 106.5 FM ha e won kran no sabre kro ye ya santimanta mu na wutie ye mfa ya hwe ya twro so 93.1 announce wa moje kase yi Adavopa radio ewo Emmanuel Macron na bobo ano pe France ahenkro Paris mu ho ewo anu butuo ya wa moje kase yi Sompa 101.1 ewo takwa baby a na wa hina champion mo no na fe Sompa 103.3 ewo takora de Sompa 106.1 eno so watachiman site pe New Jerusalem ewo na fe Sompa 98.9 ewo sunya laji be kwa na bro samu wa sunya night market ho wa mo so gbogum den Sompa 90.7 Papa Tos Madaroma enkranza wo mo biem doma
Sompa 101.3 one also agum ena Doma FM 100.7 enso afa kasie ya wato pete kanehia ban radio enso age kasie ya wato ne nyina egum kama ba bibia etumi aye fine ya kwa ahemwa mu dia ana ahemwa mu a na ye kingdom 106.1 ewa mankasim one also age kasie kama ya wato ne nyina egum na bibia etumi aye fine Facebook no eya Sompa 106.5FM Accra ena YouTube ne Sompa FM live na safa kan tanka be mabo ada na dawroma ena ode yakọ ho a wakuruche nyina kama de akwakwagu ho na emom www.sompaonline.com so udu ho a ya bia nsem no nyina mu bede a obetimi akosane mu kama na bibia etumi aye fine abusia ukọ MCR ho a Alex mu wo ho ena afi ayeyi wo mu nyina wo ho a wo mapiapia yen ede agu TV no so live loud and clear mimi din obrempon na kwaku ampama wadoma kuma chiame